Здраво, danas те ću vas voditi kroz proces instaliranja pretraživača Firefox na vaš Amazon Fire Stick. Prvo, morat ćete da preuzmete aplikaciju pod nazivom Downloader sa zvanične Amazon App Store-a. Ako to već niste uradili, jednostavno potražite Downloader na svom uređaju i naći ćete ga. Kada se instalira, otvorite aplikaciju. Sada da postavimo aplikaciju Downloader. Idite na podešavanja na svom uređaju, a zatim idite na Mi Fire TV. Odatle izaberite opcije za programere. Ako ne vidite opcije za programere, idite na O i kliknite na Fire TV ili uređač. Brzo kliknite na srednje dugme na daljinskom upravljaču 7 puta da biste omogućili opcije za programere. Kada završite, vrtite se i naći ćete opcije za programere. Otvorite ga i omogućite ADB otklanjanje grešaka i instalaciju nepoznatih aplikacija za Downloader. Nakon podešavanja Downloadera, otvorite ga i idite na karticu Početna u menidžu sa leve strane. U traku za pretragu otkucajte kod i kliknite na Idi. Bit ćete preusmereni na web lokaciju. Na web lokaciji pomerite se na dole dok ne pronađete kategoriju Pregledač. Kliknite na njega i vidjet ćete listu dostupnih pretraživača. Izaberite Firefox sa liste. Klikom na Firefox će vas preusmeriti na drugu web stranicu. Ako se pojavi neki oglas, obavezno ga zatvorite. Pomerite se na dole dok ne pronađete dugme Preuzmi za TV i kliknite na njega. Preuzimanje će početi automatski. Kada se preuzimanje završi, kliknite na Instaliraj, a zatim na Gotovo. Sada možete izbrisati instalacionu datoteku da biste oslobodili prostor. Sada se vratite na početni ekran svog uređaja i vidjet ćete instaliranu aplikaciju Firefox. Preporučujem da ga pomerite napred radi lakšeg pristupa. Da biste to uradili, pritisnite i držite dugme menidža na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite Premesti napred. Uživati. Hvala za gledanje.